Rumsak suar pengrang na simas kantikon ya video na nga ya video jirangan social mat apps ko jakal toking achim membership khani bidungo personal chat khairang comments khairang inbox khairang sangat keparang dunga wanigmen nasungna yanwanga membership khani ko bisukat na kata amenga aruun baksana foto upload khani bidungo ba aditan personal sangat keparang badunga comments dongo sangat keparang badunga ya unigmen nasungna yani bidungo ba aganat ken kisaba gigeni upload kha achaman mai taki anchingara upload khatenak tananga yani bidungo na simangna haida jajani rang donggeparang nate takchakani unaba gnang ma sijagin chungamude na mini rang nakta chuton khabo aro jerangan ya social media app store register khain ba aning rang khana skinga ba khamena skinga na simangna nga ya sponsor id ko natinga ya sponsor id ko chakhlen ba na simang register khanak tamanken aro apps ni link ko bana sunanga description box to natinga chen salo na simang register khagen uno na simang ba sponsor id manken sakabun rangna uns khanakta manken Tawangan asimana yano maitake membership kha maitake photo gi isaba gi gini upload kha jaman upload khana manjagi chura upload kha thena gata mangen yani gman nisokatna beben yakuba na sundakan tepatna nasimang membership kha jagin chunga gode sallo photo gi gini kusan upload khana manaiken diba nasung membership kha jamande salprako gi bunga bunga upload khana gata mangen aruun baksana untisa ya application gman pa nasung iano maisi rang nakta mangen tawangan asuna jol maitake membership kha chem bisona Haini rangbo. Nasuni social media account ko login kato nasung na yan dike homepage sungkat ken pamo nasung nakta maninga save ngabako ya save post tebat to nasung ko sakchi wallet ko nakinga pamo yo wallet to step patinga temeng dao de add money ngabako nakinga ya social media wallet ngabani sampau add money step pat pune ino temeng de add money step to nasung ya skang pa ode manual add fan ngabako nakinga dike mana gani gapade payment gateway ya payment gateway kita khabune nusa jol nasuni weletran apken anga payment gateway step achok taude nasimang membership khanak tade rechabunga subscription kunanga mo ya nasung nakta maninga ba nasung badita add khana menga unikri nasung add khana skinga ode antantani namga kata ya custom go step ya custom go ne ya custom go de step in chungode yano amount kapatna nenga yano 599 direct ba step atna manachim undiba anga yano 599 ko kapatinga mo temen kapachok taude matik mang takatinga taude khamachi nasung kinga proceed to payment step atpo proceed to payment step atchok mobile recharge kana bana sung tiken takna ban ken temu taude nasung pay through UPI apps ng bakho naking mo step atpo yino step atinga temu nasung Google Pay Phone Pay Paytm nasung my apps ko payment khana chakhala uno step po angade phone pay ko chakhala phone pay step inga temu taude proceed to pay ke ba step ken nibo sengbune angko redirect khaba jokne nasung yachiko de security reason ni gman nakta manchawa pay kha taibo angni aga na question khnai gnok nasung de anga pay kha ingane singaibo pay kha inga phiunga hane phiunga ha na ino sing nakta ngen ya phiunga ha mo success ong ba ha anga pay kha inga singbo pay kha daw nasung ya nap khujamu ino nakinga diba yako pek takato digi changsa pek takani mung vele to step atlo napa ko nakin jok ya nasung 599 nakinga bamo timu dao de kama china saldot pojok ya get social media prime step po de mung de nasung ya nasung je naba antang thani yan dege social media vele to na add khaimna je naba nasung membership khaimna mangen yano jenan khaimna minga uni usual id ko ino intel khabu ba kapat po tadeng anthangna khana minga mo ya nasung na ninga uni bimung ko timu dao de kama china saldot po buying gaba khos tebat po buying gaba khos tebe mude na asuni register khamutungo ti pin don gapa jeda kyan sini atm pin code mungbri doni chakhala ba wakta don gaba kho ino kapat po ne no kapat emuna na simang membership khanakta mangen na sungde nukcha waya khode anga khainga de muna continue takatinga taude yawnga haner pengrang na sung yanda ke membership khana mangen taude na sunanga misukat ken pek khabainga membership ng hadaw day ya profile ko nakinga mo ya profile ko step atinga profile ko step ata jamade na sung inong ni post khagban ko nakinga na suni photo rang ko upload khai like comments khagar ke khamai ba thangkha ko ya my income ko pon ken step atpo my income ko pao na sung membership khajoba khamai rusuna kta de manai ne yanga kungni san khinga mo tebang back takatinga taude ansini main dashboard ko nina day ya 3 dot ko step po ya khosako yane profile step na sung yakun ken ya 3 dot khosako step po temunde my account ko step po nibo membership khajoko de yandike dashboard ongkhatanne ya my stats personal business ne my team na sung nakta maninga dege mana na suni bank account ho kapat nakta de ya KYC ngaba ya KYC step po
ya nasimang pen khat nambal yano kapat pune yano nasimang pen khat nambal ko kapat pun tegemana yano de front side pa mukhang chipako nasimani pen khat ko photo khaimang upload khabo yano upload khaimna save take don pune temde ya chi bank name ya bank name gaba ode nasuni bank passbook ko antang-tangni bimung ko je take uno donga chim ko ba kapataibo ba nasimi no bank ni bimung ko ba kapataibo yano bank account number option take ya khosako je bank account number ko kapada chim option kon yano ba kapatbo confirm account number gaba ba temde bank IFSC code yarang ko kapatingon namme sana simang kapat pune namme take ni thai thai mung demde nominee name ode nasong jeni bimung ko banaibo nogopa jonggopa bung jamena magopa phagopa bung jamena chikopa segapa bung jamena demchik depan thipung jamena unikri nasimang ya relation gopa o tonbo nasimani demchik depan thonggen sungode demchik ode daughter depan thongode son bithang ode sister ada thangba jonggopa onggen sungode brother gopa khonbo magopa phagobani bimung ko ya nominee name onggen sungode yanu madal ba phadal demde indo nasimani bank passbook ko nasimang upload khabon demani save take donbo inon pending onggen basak ko bade ata khantarangni jamanba ba basak bade khantasa khantagani jamanba approve khaya ba basak bade salsaba battangaya ne uko singnaktanan gen nasung approve onga uja khangkhangde withdraw khana manjaw nasuni khamaik ba thangkharang khone diba approve ongaya maina angai khwaga natingana mutamrangde antangtani khamaik ba thangako withdraw khana guttukosa bank account ko add khaga dikinga dige dakin chungode approve onga ko singna nangamu nigmen approve ongjagin chungode withdraw khana manja je salo approve ongen no man genne diba man telaya debuna back takatinga nasimang ya my team gaba step in chungangode nasimani direct line baita saktunga wa khona sunuken angodi ya sakpunga dunga mo nasunuk nakta maninga debuna back takatinga ya nasung nakta maninga ne tegmana iko aro back takathainga yanu nasuni photo upload ka uparang ko ni nakta mangen nasimang photo upload khana gata salprakni gisepo gini mangen membership kha khusangode diba nasung membership khangode salprakko ge bunga photo rangko upload khana mangen aro nasungna photo upload kha aniu nasung netge khabo ye plus stepping abamo nasung ya camera button step kinba ya camera button step imuna photo select khaba ge mamo clear chiko temana post ngba ho khosako nukinga post step atto upload kha zaman jol post khana man jagin chungode nasung yan dage mai bakhomo minimize khai galbune minimize khai galimuna napa thaimuna nasung upload khanak taman genche take yan dage minimize khatbo yan dage nga minimize khat chukpamo yan dage minimize khai galimuna nasimang napang play khana man genne yaksan nasungna agan tapata sakan tikon metela